Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u još jednu epizodu KIT podcasta. Ja sam Ivan i danas ćemo rastaviti računar, ali samo u prenosnom značenju. Objasnit ćemo koje su osnovne komponente koje čine računar, kako on ustaje, pokreće rad, kako da ga uključimo i šta se zapravo događa kada otvorimo program. Ako ste ikad pomislili šta se to nalazi u ovoj kutiji, danas pokušavamo da razjasnimo jednostavnim jezikom i primjerima sve o osnovnim komponentama računara. Ostanite s nama. Kratka scena za početak. Zamislite kuhinju. Imate šporet, radnu površinu, frižider i kuvara. Ako hoćete da pripremite obrok, kuvar, u ovom slučaju prenesenom značenju to bi bio CPU, koristi sastojke iz frižidera, storage, hard disk, postavlja ih na radnu površinu, RAM memorija i koristi šporet, GPU, odnosno izlazni uređaj, miš, tastatura, monitor. I sve ovo koristi da pripremi jelo. Majstor kuhinje ne vadi sve iz ostave svaki put. Uzme samo ono što mu u tom trenutku treba kako bi jelo pripremio. Računar radi vrlo slično. A koje su to glavne komponente, već smo ih pomenuli, i čemu one služe? CPU ili ti centralna procesna jedinica. CPU je mozak računara koji izvršava instrukcije, možemo ga zamisliti kao kuvara u ovoj našoj analogiji, kao kuvara u kuhinji. CPU prima recept, to je program, čita korake iz tog recepta i izvršava ih. Fetch, decode, execute ciklus je onaj koji se primenjuje, to jest preuzmi instrukciju, protumači je i izvrši. Moderni CPU ima više jezgara, to su paralelni kuvari koji mogu raditi na različitim zadacima i jelima istovremeno. Keš je kao set tanjira i alata pored šporeta. Tu su najčešće korišćeni podaci bliže CPU i koji, što su bliže CPU može brže da ih učita. Sam CPU ima dva ili više nivoa keša, pa se tako svaki nivo keša koji se nalazi u CPU nudi određeno ubrzanje samom radu CPU-a. RAM memorija, to jest radna memorija, RAM. RAM stoji za Random Access Memory, je radni sloj koji kada CPU radi, programi i podaci se prebacuju iz skladišta, frižider, na radni sto, to je RAM memorija, da bi kuvar mogao brzo da ih pripremi i pristupi. RAM je brz, ali nestaje kada isključite struju. Zato se kaže da je to volatilna memorija. Skladište, HDD, SSD, NVRAM. Skladište je ostava ili frižider. Tu čuvamo recepte i namirnice kada se koristi. Neki od najčešćih ostava za čuvanje podataka jesu hard disk, koji je mehanički, ima pokretne delove, zatim SSD, to je solid state drive, to su čipovi na kojima se čuvaju podaci, ali isto tako slično SSD-u postoji NVRAM koji je jednostavno novija verzija SSD-a i puno brže pristupa podacima od SSD-a, a puno puta brže od hard diska. Elektronski uređaji poput ova dva pomenuta su puno brži. Ako zamenite hard disk SSD-om i NVRAM-om, možete dobiti nekoliko, da kažem, pogodnosti, a to je da se sam računar brže uključuje, pali, i da sami programi se brže pokreću. Matična ploča, motherboard. Matična ploča je mapa kuhinje. To je veza koja, da kažemo, povezuje sve elemente. CPU, RAM, skladište, grafičku karticu i periferije. Na njoj su slojevi za proširenje i konektori za napajanje. GPU, grafički procesor. GPU je specijalizovani slikar, odnosno tim slikara koji brzo crta slike, video i 3D scene.
za igrice, video obradu ili neki AI zadatak koji GPU obavlja daleko brže od CPU-a, jer može paralelno da obrađuje veoma mnogo podataka. Napajanje. Napajanje, PSU i kućište su elementi koji su sastavni deo svakog računara. PSU, odnosno Power Supply Unit, je električna centrala koja pretvara struju iz utičnice u napon koji računaru treba. Najčešći naponi koji računari koriste su 3,3, 5 i 12 V. Kućište štiti i pomaže pri hlađenju, dobar protok vazduha sprečava pregrevanje, ulazi, izlazi, to jest periferije. Tastatura, miš i monitor, zvučnici, USB uređaji, sve su to na neki način periferije koji nam pomaže da komuniciramo s računarom i kako on komunicira s nama. Pored toga, naravno, treba pomenuti i neke druge eksterne uređaje za poput štampača ili nekih sličnih uređaja koje se koristi za prenos informacije iz digitalni u neki drugi oblik. Da krenemo sada sa nekim procesima, kako se oni odvijaju u računaru. Boot proces. Šta se desilo kada pritisnete dugme za uključivanje? Korak po korak. Kratko i jasno, boot proces je paljenje, odnosno dolazak u kuhinju i pripreme koje omogućavaju kuvaru da počne da radi. Pod 1, power on, napajanje daje struju. Pod 2, post, odnosno power on self-test. Računar proverava da li su osnovni delovi prisutni i rade, kao proveru da li su šerpe i tiganji na mestu, recimo u kuhinji. Pod 3, BIOS, UEFI ili ti mali firmware, to je logika, koja pokreće osnovne stvari i pronalazi uređaj za podizanje sistema, u ovom slučaju hard disk ili SSD. UEFI je modernija verzija BIOS. Pod 4, bootloader i mali program koji se učitava, a nalazi se na skladištu, odnosno hard disku ili SSD-u i koristi se kako bi omogućio da operativni sistem bude pokrenut iz skladišta u RAM memoriju. Znači, osnovne komponente operativnog sistema se sa SSD-a ili hard diska prebacuju u RAM memoriju kako bi taj proces brže bio izvršen. Operativni sistem ili ti OS je pod 5. Kada se OS podigne, on preuzima ulogu, pokreće servise i prikazuje grafički interfejs ili ti login ekran. Nakon ovoga vi možete da se ulogujete i počnete da pokrećete program. Kako program radi? Naprimjer, otvaranje web pregledača. Kada kliknete na ikonu pregledača, evo šta se dešava iza kulisa. Prvi korak je da OS traži izvršni fajl na skladištu i učitava ga u RAM memoriju. Drugi korak je da CPU počne da izvršava instrukcije iz tog fajla, učitava biblioteke i inicijalizuje procese. Treći korak je da pregledač šalje zahtev internetu network stack, šalje putem mrežne kartice, paket, server vraća podatke kao peti korak, HTML, slike, pregledač ih prima i GPU, odnosno CPU, renderuje stranicu na ekranu. Sedmi korak je dok surfujete, dok pregledate internet, OS raspoređuje CPU vreme između pregledača i ostalih programa. To se zove scheduling. Ako imate više tabova otvorenih, svaki je često poseban proces ili thread. OS menja izvršenje brzo između njih. Tako ono što vi vidite kao klik i otvaranje i orkestracija mnogo koraka koji izvršavaju u milisekundu. Procesi, threadovi ili multitasking koji smo pomenuli, šta oni znače, jednostavno objašnjenje. Proces je program u izvršenju, kao kuvar koji radi na jednom jelu. Thread je deo procesa, kao pomoćnik kuvara koji mesi testo dok kuvar kuva sos, na primjer. Multitasking znači da operativni sistem brzo menja proces, a koji proces ima pristup CPU.
To je iluzija paralelnog rada ako imate samo jedno jezgro, ali ako imate više jezgara u CPU, stvarno može raditi više poslova u isto vreme. Performanse. Kada smo dotakli ove performanse samih uređaja, šta na njih utiče i kako razmišljati o nadogradnji. Kratko ćemo kroz glavne faktore. Recimo CPU i više jezgara pomaže kod paralelnih zadataka. Video rendering, kompajliranje, veća frekvencija pomaže kod jednonitnih zadataka koje neke starije igre i neki stariji programi više koriste. RAM. Premalo RAM memorije znači da OS koristi disk kao virtualnu memoriju. Znači za one zadatke za koje ne može da smesti na RAM memoriju, on će stvoriti jedno posebno okruženje na vašem hard disku ili SSD-u koje će koristiti kao zamenu za RAM memoriju, ali samim tim, pošto je hard disk ili SSD puno sporiji od RAM memorije, proučitavanje tih programa i njihov rad će biti znatno sporiji i primetno otežavati rad. SSD. Prelazak sa hard diska na SSD daje ogroman bump u brzini podizanja sistema i učitavanje programa. GPU. Ako igrate igre ili radite 3D video rendering, dobra grafička kartica ubrzava posao. Zatim, hlađenje. Ako je CPU i GPU pregreju, smanjit će takt. Dolazi do takozvanog thermal throttlinga i performanse padaju. Tako da dobar hladnjak i protok vazduha pomažu. Pravila nadogradnje. Ako želite bolji odziv i brže paljenje, zamenite prvo SSD, odnosno hard disk za SSD. Ako koristite zahtevne programe za grafiku ili igre, menjaj GPU. Ako često radiš sa mnogim programima istovremeno, uvećaj RAM. Naravno, uvek prvo proverite da li matična ploča pre nadogradnje, naravno, podržava recimo određenu vrstu RAM memorije, nije svaka RAM memorija ista i često zavisi od matične ploče koju RAM memoriju i da li možete uopšte nadograditi RAM memoriju, da li ima slobodnih slotova i tako dalje i tako dalje. Ovo je komplikovani proces i naravno, ukoliko želite, javite nam se, rado ćemo pomoći u odabiru i unapređenju performansi vašeg računara. Neki mali savjeti oko održavanja, kratak checklist, šta treba proveravati. Brzi savjeti koji produžavaju životni vek i čine ga bržim računara, naravno. Redovno čisti prašinu iz kućišta i na ventilatorima. Proveravaju temperaturu, postoje softveri tip proizvođački, aplikacije, hardware monitori koji to rade, preuzmi ih ako su temperature visoke. Ažuriraju upravljačke programe, drivere i operativni sistem. Često ova ažuriranja obezbeđuju stabilnost i bezbednost. Napravite backup važnih podataka, bilo u cloud ili na neki drugi eksterni uređaj, mada je preporuka da to radite na više lokacija različitih u različitim trenucima. Ako računar radi sporo, prvo proverite zauzeće RAM-a i aktivne procese. To možete proveriti otvaranjem Task Managera ili Activity Monitor u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite. Često je rešenje jednostavno, na primjer zatvori nekorišćene programe ili restartuj računar. Sada ću postaviti par pitanja i pružiti vam odgovore na njih. To su, da kažemo, često postavljena pitanja na koje i sami možete da pretpostavite odgovore. Pitanje broj 1. Da li više GHz, odnosno veća brzina takta procesora znači da je uvijek brži? Pa ne nužno. GHz često govori koliko brzo jezgro ide po instrukciji, ali arhitektura CPU-a, broj jezgara, cache i drugi faktori, kao i RAM memorija i koje skladište koristite, takođe utiču na same performanse, nije samo u GHz. Da li je više RAM-a uvek rešava spor računar? Ne baš. Ako su posledice spavanja, odnosno korišćenja diska kao memorije, da. Ako je uzrok spor disk ili problem sa procesorom, RAM vam neće puno pomoći.
Znači, ipak treba proveriti šta je u pitanju. Treće pitanje, kaže, moj računar je spor, da li ima virus? Moguće, ali ponašanja koje se manifestuju kao da imate virus mogu biti i neke druge prirode i ne mora biti da je virus jedini razlog. Prethodno proveri procesor u task menadžeru i zauzeće diska i temperature. Pa tako, ako neki određeni proces oduzima previše CPU vremena, možda je problem do tog procesa. Možda je virus u pitanju. Ali može isto tako da bude i greška u nekoj od aplikacija koja je prestala da normalno funkcioniše. Može da bude da nema više mesta na disku. Ili da se jednostavno dolazi do pregrevanja nekog od delova računara. Tako da proverite sve, ali i svakako proverite, odnosno skenirajte vaš računar antivirus. Da li ste znali? Kratke zanimljivosti. Prvi komercijalni mikroprocesor je bio Intelov 4004 i proizveden 1971. godine. Imao je samo nekoliko hiljada procesora, odnosno tranzistora, izvinite. Recimo, prvi hard disk je zauzimao pola sobe i držao je podatke od oko 5 MB, danas toliko često da jedva i primetimo kada nešto sačuvamo. GPU je prvobitno napravljen da ubrza crtanje grafike, ali danas se koristi i za obradu podataka za veštačku inteligenciju, na primjer. Danas smo prošli kroz najvažnije komponente računara: CPU, RAM, skladište, GPU, matričnu ploču i napajanje. Kućište, naravno. Vidjeli šta se dešava ako uključimo računar, kako programi zapravo rade. Ako zapratite jednu stvar, računari rade složenu, ali logičnu orkestraciju malih koraka koje mi doživljamo kao klik ili ti otvori program. U sljedećoj epizodi selimo se iz kutije u mrežu, odnosno sa računara na mrežu, i pričamo o mrežama i internetu. Kako računari međusobno komuniciraju, šta su IP adrese i DNS, odnosno Domain Name Service, i zašto ponekad stranica se ne učita odmah. To će biti direktan nastavak onoga što smo danas započeli, zato ne propuštajte. Ako vam je ova epizoda bila korisna, zapratite KIT podcast, podelite sa vašim prijateljima, ali i pošaljite pitanja ili teme koje želite da obradite. Ako želite, pošaljite i primer računara kojima biste želeli optimizaciju, a ja ću u nekoj od epizoda proći kroz konkretan primer i pomoći vam da odradite napređenje na vašem računaru. Ja sam Ivan i hvala vam što slušate KIT podcast. Vidimo se u epizodi broj 3, mreže i internet. Zdravo, zdravo! Wanna hear you go.